Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Sininna papuji pule kumana infong Allah Ta'ala puang iya maraja akamasiwi nania pamasi resininna anu angkai ribut na yitanay narima kwa narong pura sipato ni sisi na idi atay sarekomangi pada angka kisimata sukuru kiwi anu angkai na faturunga kifong Allah Ta'ala nan niya anu angkai na finranga kifong Allah Ta'ala nasaba yamanan na tumati resrimondin na fong Allah Ta'ala angkat ko rito fong Allah Ta'ala nilawi nan niya natanaiki aga igokangi anu angkai pura na finranga ki. Bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Umurutta, waramparatta, keluargata, jabatatta, wattutta. Nah, tarimana kifong Allah Ta'ala. Salawat dan apa selama syukur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ide ega fajanna simata mak dararinga kiri pengalahu Ta'ala serekom mangi ide sinin narufatawe nawading rilolongang ngiriasang nga asalama keridino makotoforo alabang resrimondrin ay pengalahu Ta'ala sina tong labiin niya sesuatu labiin yang kirim seri pengalahu Ta'ala angka tudalik na reki fong Allah Ta'ala baik itu berupa zahir maupun yang dek nitai mata baik nitai mata ulu maka tohur de nitai mata ulu tiga dalek nitai mata ulu fada-fadan na itu andrewe inungang ngifakeyangi dan lain sebagainya. Nah ya to si dale de ni tamata ulu yan hari tu pada-pada na kesehatan ni ajap-ajapangi yarega dale papinadingi makasing papinadita mawaka papinadita seha jasmanita seha rohanita angingi de ni temata tapi dale mana coba ni bayangkan areko de gagaan kira-kira maga pallana maga papinadini di rupa tahu narima ko narong karena waktu cinampo kuminasay malay bahang agurung niya bah papangasa tepe yang ada tu sidi ayak mapunco na fong Allah Ta'ala makadanan nangiro ya ayuhan nas sinin na rupa tawe natampay ki fong Allah Ta'ala sinin na rupa tawe galisa na patampa na fong Allah Ta'ala kulu mimma fil ardi halalan tayyiban pada rekor itu anu angker lebu na yitanay halalan tayyiba halala na makasing nasama iye dalai perlu tutup makasing may gataw matir srimondin na fong Allah Ta'ala makasing ibadah na makasing ay asisong na padan na ripanchadi na yakya dalai na di nang kenapa kasing tanga na halala nagyayar gade na halala aluluk manang ang kaniwasle sogo-sogo na pandring ang keluarga na ang kaniwasle ribay na pandring ang keluarga na ang kaniwasle ano enongang na pandring keluarga sampai tu pandai tata makadaya tu dalle
anu angkai mutama dalam nawatakalita agana sa agamata kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi tungka anu angkai mutama dalam nai watakaliwihi mancaji darah mancaji dagingi min haramin nasanya agamata asalanna apunganna harangi fannaru aulabi dega gawad ditu pacing sangalinna akhirana kana fong Allah taala narekode itu bakal hari makona naro faralulad iperhatikan di sana ya ayai na panasang kipong Allah taala makada kulu mimma fil ardi halalan tayyiba halala na makasim narampe sa sana pandita makada nanya na jalloy halala na makasim narito halala dia agamay risesi na agamay makasimi risesi na rufatawi ya nasaba angka anu halala na yakade na makasir risesi na rufatawi dia rupa tahu na kolesterol dia nanre bembe na yaka halala bembe akan tetapi majai maka solang resesi na iya lapot tahu aja tanre angka halala makasing angka to halala dia na makasing halala dia na makasing ya onangi halala dia na makasing dia to maka poji mandelindrong dia na relindrong na yaka lindrong halala dek na makasih resesena aja pasang manre angka to halala na makasing pada na bali bulu bali ave ko may halalai makasih to andre na ya kita niya mancaji bahan pertimbangan na ala nas pangala taala ko makasih ni to andre mo jaga ini andre mo angka mo pasindi wala tattabi'u khutuwati syaitan aja ki nang kamacin rolai salam pena ya ro setangi aja ki nang katurus ya ro bisi-bisikan na setangi na sabahan manasa na sa Allah taala setengah-tengah na iya ro setangi bali manasa ari makon ala kumakri fong Allah taala bali manasa nasa magi nang kami lo kimi we sipa binru magi nang kami lo kimi we masahaba magi na angka kimelo mangkalinge rekadanna manasa na rekobali agi na pada kibali iya na tumati mancaji lalang na wadding to sabuto pada iya robali asa memang ni misi setan itu ialah mencari anggota masapai rupa tahu masapai tahu untuk niwa silomati mutawari neraka hari makon naro napati kaki pengalataan ajak lalo na semua cindolai salompe na iya ro setangi kedo na setangi na sabab iya tu setangi bali mana senasang ya sina tong nabi na Allah taala oleh karena itu mari kita menjaga rezeki yang Allah berikan kepada kita mega muatu laleng awading lolong dalle halalae dina kemakada iya po diki mandre iya po diki tu nareko mandre ki wasle riba mandre ki wasle sogo mandre ki wasle belle dan lain sebagainya biasa kemakada ustaz jangan kaje halala anu harangnya lagi mereka runtok lagi halala aku ni mondo perjuangan nai harampe agama tani gini tahu masuk saparangnya dalle indo anakna keluargana na angkai kori tu lele rifamasi ni fong Allah taala ri ajok kangenna na sangnya agama ta panritata iya tu buranewe iya tu tawi masa padale na lele pamasi na fong Allah taala ire kengi mate syahid ya terima kasih naro kita sebagai seorang pemimpin laki-laki maupun perempuan yang mencari nafkah setiap harinya perlu tapak kesingi tangan nadale maga unsur na halalaga kulengan na halalaga pungan na nanapari pandrenga keluarga iri pendri ribulai nasaba iya tu dalle halalaenan niya harang si salalado wasile na rinna atau tungalta upan ay pandre dalle harang iya tu keluarga ta anata mancaji nanre mati mancaji widara lari menre ko otak na napabuntu otak na iya na tu biasa na tamaka dungo na tamaka buntu na otak na dalle harasi pala ipake maliwaju na inapa ipake masumpah ana sepandita tak diri tadi mapasumpah tak nasabak kong Allah taala mapacing
anu mapacing itu minatarima. Angka simatu daleta, angka simatu waseleta, wasele riba, wasele ceko-ceko, wasele sobo-sobo ipake mende tanah Makkah, igorari tanah Makkah, labbaik Allahumma labbaik, ana semereka yang la labbaik wala saddaik, ni ngamuliki magana sabak wasele namupa anu maja, anu marota. Ipake simatu ma bisnis, ipake matu ma matanam usaha, matanam modal, denul sikan-kan na iyo jama-jama yang sama gay. Apungan namu paharangi, apungan namu pamaja, pondasi namu pamalemah majai pondasi, maka mustahil melok tato makasing iya tu tiangnya. Terima konaro perlu ipakasingi iya ro dali angkara kipong Allah Taala. Ajak kamana anu sidice wedingi maka solandri bisa bolata iya temaka ibojina. Makoni urapi ramping aki lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview.